ni inkuru ituritse itunguranye kabisa ndaya masaha y'uyu munsi. Amakuru akomeye cyane ava mu butegetsi bw'u Burundi aravuga ko mu ntara ya Cibitoke ihano mu mupaka na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu byatangiye kuyangara bikomeye cyane ku mutekano w'igihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko ingabo z'u Burundi FNDB zikorera hariya mu ntara ya Cibitoke kuri uyu munsi ngo humvikanye amasasu menshi cyane, ubwo bivugwa ko abarwanyi ba Red Tabara bashyigikiwe na General Major Godfrey Niyombare, ndetse bikaba binavugwa ko bashyigikiwe na Honorable Agathon Rwasa urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Biravuga ko noneho kuri uyu munsi ingabo z'u Burundi FNDB ndetse n'abo barwanyi ba Red Tabara ngo baba basakiranye mu ntara ya Cibitoke hariya ku mugezi wa Rusizi, ubwo aba barwanyi ngo bashakaga kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, maze ingabo z'u Burundi zikabakubita amaso bagatangira gusukanaho amasasu y'ubutitsa kuri uyu munsi. Ngo byari ku masaha y'isa 5 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Ibi kandi bikaba bivugwa ko ngo muri ya ntara ya Cibitoke abarwanyi ba Red Tabara bivugwa ko ngo bamaze kuyinjira, kuko bivugwa ko ngo abaturage bo mu ntara ya Cibitoke by'umwihariko abari hariya ku mugezi wa Kagendwa, abari ku ibarabara rya 3 ndetse n'irya 4 muri Cibitoke, baravuga ko ngo bakomeje kubona abagabo batazi kandi bitwara mu buryo bwa gisirikare ngo bashobora kuba baramaze kwinjirira iriya ntara, kandi ngo ingabo za Red Tabara zikaba zishaka kuyibohoza maze ngo zigatangira gukoreramo ama operation yazo, nk'uko bikomeje kuvugwa n'abaturage bari hariya mu ntara ya Cibitoke n'ubundi. Aya makuru kandi atari ivumbi, kuko mvije imvano atangazwa n'abaturage bari mu Cibitoke batashatse kwivuga amazina. Haravugwa ko ngo abarwanyi b'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi ngo bashobora kuba barimo bitoreza ku misozi ya Harira, ngwimi ya Gihanga ndetse n'indi misozi myinshi cyane ikikije hariya mu ntara za Sange hariya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo aba barwanyi bakaba bari muri training kandi ikomeye cyane, ubwo kandi bivugwa ko n'igisirikare cy'u Burundi ngo cyamaze kumenya ko aba barwanyi barimo bitarisha kuba batwataka igihugu cy'u Burundi. Ari nayo mpamvu ubutegetsi bwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo bwamaze kuharunda ibitwara rutura byinshi cyane muri ya ntara ya Cibitoke, ndetse ngo bukaba bwaramaze no kuharunda abasirikare benshi cyane bazanywe n'ibimodoka by'intambara bikabasuka hariya mu ntara ya Cibitoke. Ibi kandi bikaba bikomeje kuvugwa mu gihe igisirikare cy'u Burundi ndetse n'umuhari wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabyo bikomeje kuvugwa ko abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi cya FNDB ngo bakomeje gupfa ubutitsa, kandi igisirikare kikaba gikomeje gushinja perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo kuba ari ufite uruhare mu rupfu rw'aba basirikare b'igihugu cy'u Burundi, kuko bivugwa ko ngo bakomeje koherezwa mu burasirazuba bwa Kongo kujya mu ntambara batiteguye, kujya mu ntambara zidafitiye inyungu igihugu cy'u Burundi. Kandi bikaba binavugwa ko igisirikare cy'u Burundi byakomeje kugaragara ko muri iyi minsi gisa n'icyamaze gucikamo ibice bibiri, kuko bivugwa ko ngo igice kimwe cyamaze kujya ku ruhande rw'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, ikindi gice ngo cyamaze kujya ku ruhande rwa perezida Evariste Ndayishimiye, ariko ngo iki gice kiri inyuma ya perezida Evariste Ndayishimiye kikaba ari icy'abasirikare bahoze cyane cyane ari aba CNDD-FDD mu rugamba rwa CNDD-FDD rwa kera, ariko ngo abasirikare bahoze ari aba FNL Paripe Hutu ya Agathon Rwasa bose baherere ku gihande cya General Prime Niyongabo, kandi ngo bakaba barimo n'abasirikare bahoze ari mu gisirikare cya Buyoya, kuko bivugwa ko abasirikare bahoze ari aba FNL Paripe Hutu ya Agathon Rwasa ndetse n'abahoze ari mu gisirikare cya Buyoya ngo ari bo bakomeje koherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwashirira, ngo kugira ngo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo asigarane abasirikare b'igisirikare kimwe cya CNDD-FDD. Ibi kandi bikaba bikomeje guteza akaga gakomeye cyane mu butegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye, aho bivugwa ko ngo aba basirikare bose bigaragara ko ari bo yohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aba bose ngo ntawe ukimuri inyuma, kuko bose bavugwa ko ngo bajya kuhashirira, kandi ngo nta n'ikintu na kimwe iki gihugu
kigenera abasirikare, kigenera n'imiryango y'abasirikare baba baguye muri iriya ntambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi bikaba bikomeje gukomera mu gihugu cy'u Burundi mu gihe haba harimo Reveriyano Ndikuriyo, haba harimo igihangange General Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika, haba harimo Lieutenant General Arengiyome Bunyoni ndetse n'ubundi n'igihangange Honorable Agathon Rwasa, bose bakomeje gutera induru ikomeye cyane, bakomeje gutera akamo bihaniza ubutegetsi bwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo ukomeje kumarira basore, kumarira urwaruka rw'u Burundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi bikagaragara ko uyu mugabo ngo akomeje gukorera ku nyungu ze, nta nyungu z'abarundi, nta nyungu z'igihugu na nkeya agendeyeho. Ibi kandi bikaba byakomeje kongera gukomera cyane mu butegetsi bw'u Burundi, mu gihe n'abarimo abanyapolitike nka Nestor Ntahomvukiye bose badashyigikiye ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo akomeza kohereza abasirikare mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bajya kuhapfira kandi ntacyo bazira kigaragara, kandi nta nyungu z'u Burundi zigaragara muri rusange, ahubwo ngo bigaragara ko perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agura abasirikare b'u Burundi nk'abacanshuro cyangwa abamereseneri bakajya gupfira abanyekongo, bakajya gupfira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze ngo Burundi bukisahurira amabuye y'agaciro. Ibi kandi abasesengura ibya politike y'akarere k'ibiyaga bigari bakomeje kwibaza bati, ese perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeye kugurana ubuzima bw'abasirikare be, gusahura zahabu, koruta ndetse n'andi mabuye agaragara hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa ni inda nini yakomeje kubimutera, aho we yanze guhindura ikintu na kimwe, aho akomeje guterwa akamo n'imiryango ifite abasirikare b'u Burundi bakomeje kugwa muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakanabura n'uko bashyingurwa mu cyubahiro. Ariko kandi bikaba binavugwa ko abandi barimo ba kajoriti benshi ngo baba bari hariya mu bitaro bya Kamenge mu murwa mukuru wa Bujumbura. Ibi kandi bikaba bikomeje gutera ikibazo gikomeye cyane kuri politike y'ubutegetsi bwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, kuko abarundi nabo bamaze kugaragaza ko batishimiye na gato ubutegetsi bw'uyu mugabo ukomeje kohereza abasirikare b'u Burundi kujya gupfira mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi nkuru kandi ikaba ikomeje gukomera mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe abarimo General Major Godefroid Niyombare bikomeje kuvugwa ko bamaze kwambuka bajya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwitegura gufatanya n'ingabo za Red Tabara kuba zakora atake ku gihugu